Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 2. Dayawam da amam ken inam, kunati umuna abilin, anapakuyugan iti kari. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. May, mapan ka ka di nagtrabaho. Wan tatang, adda ka di ipagatang mo? Mabalin at umagas ka man lang ni Jacindaan. Tay gatangan nakman itinatang asida. Ay wan tatang, ngam amangan numarabyanak nga agawid. Saan na balay? Aw, at to'y tigatang mo. Adda kwartak dito'y tatang. Idulin mo day ta pension mo. Sika ti gumatang? Wan, syakon. Oh, aldawan. Mapanakon, tatang. Sumipngatan may. Idda po mo day ta computer mo ta agawitan. Wan nga rod. Rabi imat gaya man. Ay, si Kamat. Workaholic ka lang unay. O anya, agkuyog tan nga agawid. Umunakan, tado magasak pa'y di tatyandaan. Ada ipagpagatang ni tatang ko. Tiyandaan? Ay sus, nag-chip ka talaga. Ijay tan mol agumatang, imbag ijay ta aircon. Natang, ti ipagpagatang ni tatang ko. Ay, kunak ano hamburger. O sige, sana bale. Kaduaan kan ang mapandita tiyandaan. Ay nano saan ka friend? Diyak kaya ti umay dito'y tiyandaan. Taapay pa. Ay damagampay laang. Diyak kaya ti angot na dito'y anya. Imbak taado pa'y dagiti aglaklako itinatan. Aguray ka. Tas lang mabigbig ko day di aglaklako itinatan Day di abakat? Wan. Ninsamat antik arosita day chay. Apay nga da dito nga aglaklako. Kat asigam at damagam no apay. Amangan mat no karuprupan na laang. O sige. Auntie Rosita. Ay, amunak. Asino ka ka din? Auntie, siyak ni May. Ni May, akaanak. Wan, auntie. Apay nga da kamutin dito yung aglaklako. Ay, imbag lang nga da igatang ko iti agas ko. Balasang ko. Oh, gumatang kan itilako ni antik anatan. Anya? Excuse me, sa anak ama nagsida itinatang anya. Sige imbag lang nga da manakwan ni antik. Gumatang kamot nga rodang. Wan talaga gumatang nga. Auntie, gatangan min dagito ilakom anatan. Ay na, agyaman akada kayaw. Babalasang ka. An-anwak ngay dagito yung anatang. Si daong Ay na, jak amo ti agluto itinatang. ited mo kadagiti ka boardmate mo. Un gayam malagi po. Adda gayam antim nga glaklako itinatang. Mas da awak nga rod. No apay nga glaklako itang itinatan. Kat no di adal dagiti duang anak na. Kasta ka di. Kan nagbabak ng dapay Kut aping nga rod abinaybay anda ni nanang dang aglaklako itinatang kat bakuton. Dayta ti jak amo. Ay, kaasimot ni Auntie Rosita. Apay akas jay mutan tinagbanagan ti biyag na. Nay, nagadumat tanti ginatgatang mo anatang may. Jak ko magumatang iti ado, tamalaylay.
Ngam ni Auntie Rosita nga minti aglaklako, tatang. Ni Antim Rosita. Wen tatang, di mo pa'y kadiang mo dayta? Ay, saan Tiam mo. Manun atawan nga insardeng na ti panaglako na itinatag. Tanakalpas mo tan iti panagadal dagiti anak na. Kastamat di ang mo, tatang. Apay nagsublimanan ang naglakaw. Kunanamat nga awan kanot igatang na iti agas na. Ay, oo na yan. Saan lang atanaya may kandagiti anak na? Kat puro damat profesional. Anyakat dahi ti aboyatan ay awag nga awag. Anya nga tayo ti ibagana. Amo naman abisi ti tao. Hello, malubatan dahi ti cellphone ko iti kaaawag mo. Kasano? Saan ka man lang reply iti message ko? Busy ak nga rod. Damdamagag matlaan Wa, nabasak dagita ang mensahem. Awan lang ti oras kong ag-reply. No may naig kininanang, awan oras mo reply. Ni, apay akas na ti saom. Kunak nga rod abisi ak. Ay, saan ka talaga makauawat? Oh, saan ka nga gungad? Apay aya, anya ti ibagam. Kita ang manday ta. Kunam nabasa mo di mensahe ka. Angam agdamag ka pa'y man. Boyet, awan oras ko amang bisita ken ni Nanang. Amo mo ti posisyon ko dito'y kumpanyami. Saan ko ita masango abisitaan ni Nanang? Siyak tinang bisita iti. Siyak manen? Oh, saan laang asyak ti anak na? No saan mo ang masango, jak mo't masango, anyangay nga rod ti mabalinta. Ay, di nakman isturbon si kaboyet. Busy ado ti aramidan. Bye! Oh, tatang, apay ang nakasukat ka? Adda ka di meeting you as senior citizen? Awan meeting, May. Mapankulaang man bisitaan ni Antim Rosita. Masurutam nga rod ti mapan ije balayda? Apay kindi na saan? Agbas ka pa'y ngamin. Masurutak. Nas ka na mapan ko bisitaan ni Antim. Tanay, madanagan iti kasasaan na ita. Kadwaan ka kuma, ngam adamot trabaho. San abalay? Takabaalak pa'y mati agbiyahe. Sige, tatang. Siyak tumat timang bisita kan kwa na, inton adda oras ko. Sino nga taday tang tuk-tuk-tuk? Sapay maulawak at tumakder. Ayawan mo't maibaon ko amang lukat itiri daw. Iswa siyang lantan. Manang Rosita. Nay, Tomas, si Kamat Gayam ay umunag ka. Agyaman ka. Ay, agmay-may saka dito'y daan a balayaw. Ayaw na. Tadamatan bukod abalay dagiti anak ko. Saan lata na baliwan daytoy balayaw? Isulat ta, manipod pa'y edi agpapaadal ka. Ay, agtugaw ka. Taitimplaan ka iti kapay. Ay, sus. Maulawak matan. Ay na. Saan mo napilitan? Saan mo akabaalan? Agtugaw ka kiday. Maulawa ka talaga, ading ko. Apay, agsakit ka kaday. Manunal daw, wakas to'y ti marikriknak. Diyak pa yan makaluto, iti ka na gapoy tinakarwa pa nagulaw ko. Ay, amo ka di dagiti anak mo, ti mapaspasamakan ka. Imagakmat ka dagiti kaaruba mi nga i-text na dagiti anak ko. Diyak amo ano naawat na dya i-text. Taging ga itakit awan na pa'y man. Di matla agawidan ni tatang. Kuna na adwa na ang nga aldaw nga agyan ije balay da Auntie Rosita. Tabi ni Sita nakat nga rod.
Ano? Aging gaita. Saan pa ang nagawin? Api ngamin nga isupay laang tiimbaon mo amapan. Sika kuman Kabsat na ngamin day, Jay. Sa bagay matkit di Sapay awan cellphone ni tatang ko. Hay, day takot tirigat na. Masakit ka di Antim. Kuna na ngamin idi nakita ta nga aglaklako itinaten. Akasapulan na kanu ti kwarta. Tapno adda igatang na iti agas. Amon, uray kastoyak lang. Jak pulos baybay ang dagiti naganak ko. Nang runa ita, taadan trabaho. Siyak ti kang runaan amang tultulong kadakwada. Nagrigat na talaga ti kasasaan ko ita, Tomas. Makita nga runday takan ka. Tsaka mo, no kaano na kabisitaan dagiti anak ko. Nuapay matdagita nga anak mo. Kalpasan ang mapaadal mo ida. Nagbaligi da iti biyagda. Nalipatan da kan. Ado ngamin, di pa ka kumikumanda. Ngam uray pa'y kasta. Saan da ka arumbang abaybayan na kasta? Mala, agrubwat kan. Takaduan ka mapan iji ospital. Ada naawat ko atex. Basaam. Ne, ta ipabasa na pailaan kanyak. Basa amun Ay unay kan aya. Masakit ka nun ni nanang. Day tamad lang dyan awat ko, Atex. Iso nga inawagan ka idi. Kat binisitam ko man Kanayon madlatan asyak. Si kamat ati mang bisita kan ko ana. Naglaing kan nga agreklamo. Kaano, idi na udi a binisitam ni nanang? Inam abulan ng tinapalabas. Naimbag kanyak tabis bisitaak. Si kangay. Agisidir ka itan. Mangtedak iti kwarta. No kasapulan na iti agas. Ngem ipakitam kanyak ti reseta ti ginatang mo nga agas na. Day takat ti kunakan ka. Tapag dua-duaan nakmanan. Amang ano pampanunutam, aga puta siyak ti manager, adun ti kwarta. Tapno ibagakkan ka, adu pa'y ti utang ko abay bayadak. Apay, si kakadilaang ay ati ado ti paggasgastusan na. Ura siyak mata. Agpapaadalak iti kolehyo. Manu nga anak ko, tigasgastuak. Hello, anak. Nakiawagak dito'y cellphone ti kaaruba ni Antay. Tawan mat cellphone mi adwa. Tatang, apay asaan ka mo tira nagawin? Masakit ni Antay Rosita. Awan ti mga sikasukan kwa na dito'y. Kasta ka di? Kat damanang lilya kan manong boyat ngay. Bayamon dagi jay nga anak na. Saan damat nga sikaswan ti inada? Saan daan amalagay? Kaasimat ni auntie no kasta. Ay, Ay, imawagak. Taibagakan ka. Ano mabalain? Umay ka dito, tatulungan ta ni Antay. Ay, in-confine da nga main. Diyak matamot yar aramidak. Tagmay saak laang. Becca, sigaman pa iti makaam mo kadagiti trabaho dito'y office. Amok nga aglive ka no importante abanag. Para itian niya ti panaglive mo. Para ka ni Auntie Arosita. Masakit ka no. Kat kasapulan na timang tulong kan kwa na. Apay asi ka ti tumulong. Dagiti anak na ngay ako nam apuro professional. Busy dan sa ka no. Unay mo dagiti nga anak. Awan konsensyada. Inada, baybay anda. Sige, sana bale, tamasubadan day ta kinasaya at buking ni Antim. Ala, siya kunti makaam mo dito'y kadagiti ibatim at trabahom. Tomas, ating ko. Auntie, siyak timang bantay kan ka diti ospital ita. Napanangan ni tatang. Iso sinublatak nga agbantay. Bay, sika ka di da ita. Wen, auntie. Saan ka di nga da trabaho? Adda,
Ngam naglibak pa'y laeng para ken ka, auntie. Nagsayaat ka, nanakaw. Para ken ka, auntie. Malagip mo ka di pa'y idi ubingag. Asika tinangaw-awer kanya. Wan, mayat ti panagayayam yu ide kadagiti kakasinsimaw. Wen auntie, jak malipatan dayta a kinaimbag mo kanyak idi. Iso nga ita, adtuyak mat. Nagsaya at kalakit din, bay. Saan ka akas kadagiti kakasinsimaw? Adi dakon malagip. Sana bali, auntie. Mapanak to iti ayanda. Kat kasaritak ida. Saan mabalin abaybay anda kalatan? Kunak no asino di bagbaga di sekretarya kabisita. Si kamot gayam kasinsin. Wen manan, imayak diti opisina, tapno kasarita ka. Maipapan iti sitwasyon ni Auntie Rosita. Anya? Masakit ita ni Auntie. Kat kasapulan na kayong anak na. Bisitaan nyo kumamat Urayan na, abisitaan nyo. Uwan. Saan nyo kumaasayangan titunggal ka nito? Binagaak mo to ni Boyet. Ama pa nabisitaan ni Nanang. Saan kayo kuman nga agpin na tudon pa'y Manang Lilia? Rumbeng adwa kayo amapan. Dua kayo akasapulan na. Sa bagay. Pudno day ta kinunan. Saan nyo kuman nga itantan pa'y Manang Lilia? Sige. Ayabak di driver ko. Dagasan tayo ni Boyet. Tapno aggigiddan tayon amapan ije ospital. Nanang, ada kami dito kini Manang Lilia. Boyet, anak ko. Wan Nanang. Ada kami dito eh. Hina, maragsa ka na. Taymay kayo adwa. Nanang, pakawanan da kami kuma no saan da ka abinis-bisita. Namiris min tibidot mi Nanang. Maawatan kayo, anak ko. Uwan kayam. Sa dino tayo ninsan mi. Kaya't ko ti agyaman kan ko na ito oras nga impay na kan kananang. Adada ijerwar ka ni Uncle Tomas. Umay ka. Mapanta ka sa rita ida Boyet. Sakbay nga agawid da. Saan aliplipatan ti sakripisyo dagiti naganak tayo kada tayo. Respetuan ida kan ipatag. Nangro na pay ngarod no nataengan kan agkapsotdan. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon Virgil Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Ributaso. Sound effects Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.